Kaunti-ini ya Machakos nikuo Justus Mbatha na mutumia wake maikaraga. Ungimacerera utekumenya mutumia wake ari na murimu no wicirie maundu mothe ni mega no hari na thina. Mutumia wa Mbatha akoretwo na murimu wa kuriganirwo uikene ta Alzheimers kwa ihinda ria miaka 10 riu. Murimu uyu thiaga wihite o uria miaka irathie no tumaga mundu ariganirwo ni endwa ake ta ciana uria hikiire aria metainwo nao na nginya ritwa riake. Muciu ni wathiururukire thibitari nyingi bururi-ini magietha kihonie no gitionekire na muthia makiheo utaro wa guthie bururi wa India. Guku ni kuo mahairwo riboti ya kieha. Daktari atuandika kila kitu, akatuelezea, akatuambia hii ugonjwa iko namna hii na hakuna njia anaweza tupatia dawa ya kumtibu kabisa. Atakuwa hivyo mpaka siku ile dawa itapatikana. Mutumia wake akirwara Mbatha ndamenyaga kiria kirathii na mbere. Uguo mathiaga thibitari akaheo dawa cia kurio ni kiongo no kuriganirwo ni indo na maundu maria ekaga o muthenya gugithie kwihite. Mutumia wa Mbatha athomeirie urutani no akirwara ni atigite guthomithia no akiriganirwo ni atigire guthomithia. Tulipokuja hapa alikuwa anaongea, lakini alikuwa anafanya mambo ambao tunaona kama kwanza alinunua ubao wa shule, blackboard. Akaanza kutafuta mahali kuondesha apate watoto wa kufundisha. Ikakuwa ni ngumu. Nikaenda tukachukua hiyo ubao tukarudisha. Atanarwana ari mutumia mukeni na muruti wira na ni ahotete kurera ciana ithathatu. There was a song that she normally kept repeating even when she was like gradually losing her speech, and she would say like it's in a Kamba song, and it was like ngoya kwa ngoya emwendete mwiya, and she would sing the song throughout. Murimu uyu wa Alzheimers watumire muiritu wake umwe atige wira onete nje ya bururi niguo tungatire nyina atari no undu ungi areka. Hiyo ugonjwa haitaki mtu mmoja kwa sababu ni mtu ambao hawezi kuachwa peke yake. Lazima akuwe na mtu wa kukurelieve. Kama ni kazi nyingine unafanya, unaenda unafanya na yeye anakuja. In fact unataka kama kiateka kama watatu. Kuringana na ataramu wa murimu uyu ni hinya muno kugiririria tondu umaga kuri muciari guthie kuri ciana kuhitukira genes. Jambo la kwanza ile inajulikana kabisa ni genetics. Mtu anakuwa na gene ambayo sio nzuri, na kama uko na kopi moja hiyo gene uko na risk ya kupata hiyo. Kama uko na kopi mbili inakuwa sasa risk zako ziko juu. So kama uliinherit moja kwa baba yako uko na chance ya kupata. Kama uliinherit zote mbili, moja kwa baba nyingine kwa mama, uko na chance hata kubwa zaidi kupata. Muhiano mwega wa ndeto eno ni wa Njiro wa Ngumi uria uikaraga mwena wa Dumbo-ini kaunti ya Kiambu. Ni atungatagira umwe wa mwendwa wake uria tanenda kugweta ritwa no shushu wao onake ari na murimu uyu wa Alzheimers. Makoragwo na hindi ingi mena depression, ni ukona mundu ararira ta mwana na ni mundu mugima tondu werewu ni araigwa ni aramenya ni kuhingicanire no ndaramenya kuhota gu control kana kuhota gwika maundu maria magirire. Riu we uramuteithia ri ukarigwo ni ati ungika. Murwaru wa murimu uyu angiaga kurorwo wega niwegurarie we mwene kana agurarie aria mari hakuhi nake kana nginya ore tondu ndamenyaga kuria ari. Ona ni orite thiko 5 akiura akiuma agithie kundu na guku ndagureti kundu twatuire mucaragia turipotaga wa cibuno ni agicokire akionekana. Kumenyerera mwendwa uri na murimu uyu nikio kigeria kiria kinene muno kia wendo mundu angihitukira tondu uramenyerera mundu mugima ta kana kanini utari na mwihoko wa kwagira kana kuhona gwake. We uramuteithia ri ukarigwo ni ati ungika nigetha ni ciugo iriku ungitumira ni ati wagirwo ni gukorwo gwika nigetha umuhorerie tondu rimu amwe makoragwo ringi ni marakarire, ringi ni aririre, ringi ni agukumire, ringi ni akuingatire, ringi ni aregire dawa, ringi ndarenda umuhukuhiririe, ringi ndarenda kuria, ringi ndarenda undu. Dalili cia murimu uyu ni kuriganirwo muno makiri ni maundu maria mahanikite ica ikuhi, kuremwo ni kubanga maundu, kwaga kumenya kuria mundu ari, kuremwo ni kwaria, kuriganirwo ni haria ukuigite kindu na marakara ma naihenya maria maumanaga na kwaga kumenya kiria kirathii na mbere mwiri-ini waku. Njira imwe ya kuhoreria murwaru ni kumuiga kuria we mwene aramenya na maundu maria araririkana. In affect short term memory kuliko long term memory. Hata mwisho ina affect kila kitu, lakini hapo katikati na mwanzo ina affect short term kuliko long term.
So pale yale mambo mtu ashayazoea tayari, mambo yamezoea, amekuwa akifanya mambo hayo kwa maisha yake, anakuwa anaweza fanya mambo hayo. Lakini mambo mapya ama pali mpya, pale amempeleka, anakuwa confused sana kwa sababu sasa hajui ako wapi na hajui anafanya nini hapo. So kama inawezekana, inafaa mtu huyu awekwe pale amezoea na watu wale amewazoea. Tiga jeans ni kuri maundu mangi maria matumaga murimu uyu hanyuke kunyita mundu. Undu uria muritu ni ati mamwe mamo ti maundu mangiehererwo. So Alzheimer's basically ni genetic disorder. Lakini sio genetic peke yake. Sababu genes zinakuanga na influence between genes na environment. Unapata kwamba hii gene iko, lakini expression vile hiyo gene itatokea kwa mwili inakuwa influence na mambo ya environment. So kuna mambo ya environment kama vile tumesema, kama air pollution, kama lifestyle, kama vile diet mtu anakula, kama vile mtu anakunywa kama pombe, vitu kama hizo zina influence development ya nini, ya hiyo progress ya hiyo gene na kuleta ugonjwa wa Alzheimer's disease. Kuri na utaramu uikeneta gene analysis kuria genes cia mundu iroragwo kuoneka kana ni akanyitwo ni murimu toyo akura. Uritu wa ndeto ino ni ati ona wamenya tene ni ukagia na murimu toyo gutiri undu ungika tiga gwetererwo kunyite. Genetic analysis iko na hata kuna kampuni zinafanya hilo, hata Kenya ziko. Na lakini sasa inakuanga swali ngumu sana. Kwa sababu ugonjwa huu kwa sasa hauna tiba. So mtu akijua atapata stress nyingi sana. So watu wengi hawataki kujua, sababu ukijua basi wanasema nitajua alafu sasa nitafanya nini tena? Nitangojea tu kupata Alzheimer's. Umuthi uri muthenya wa kuririkana murimu uyu wa Alzheimers na kumenya uria ungirumbuyanio naguo. Anyiti itemi matiganite ni maririkanire muthenya uyu na njira ya kuitururaga ikoro-ini kiria gitabanĩrio thibitari nene ya Kenyatta. Aria mamenyagirira arwaru a murimu uyu mamathaga hinya na umireru kuma ngoro-ini ciao ni gukorwo gutiri mundu ungiheana umireru uria mangibatara. She was very aggressive earlier on, and I thought maybe she didn't want us. Our dad wasn't there, he had walked out on us. So I feel like ADOK is really doing something, because people like us, you can end up depressed. Because I feel at some point I was really depressed. It's really hard. Alzheimer's is a monster. It takes away your loved one without really taking them away, because they are there, but they're actually not there. Is it somebody's wish? Is it an adult's wish to wear a diaper? It is not. So why do we have taxes on adult diapers? Why do we have that? Is it somebody's wish to leave his job because he has gotten Alzheimer's or dementia? No, it is not. When that somebody goes home, what happens to that person? Thirikari nayo kuhitukira ministry ya ugima wa mwiri yugite iri na mubango kuhitukira NHIF wa gutigirira murimu uyu ni warumbuyanio naguo. Thirikari ni kuoya burden ya healthcare financing na andu aria meko enroll into NHIF. NHIF he agenda no na ni gukorwo ikirugurio very soon. Mental health services ni undu mure gukorwo ya agenda-ini yo. Andu othe mari na mwihoko kihonia kia murimu ni gikoneka muthenya umwe kiria gitigarite no gweterera na kumenyerera endwa itu aria mari na murimu uyu tutekunoga. Ona gutuika thirikari yugite ni kurumbuya aria mamenyagirira aria magomeirwo ni murimu uyu wa kuriganirwo wa Alzheimers, kiria gitumite thirikari inine ihinda iraya ingikanje kumarumbuya ni gukorwo gicunji kinene kia muingi wa bururi wa Kenya ni andu anini, uguo ikamba kurumbuya mathina maria magomeire gicunji giki kinene kia andu anini guku bururi-ini mbere yethiite kuri aria magomagirwo ni mirimu teno aria ethiangu kimiaka. Ngiribotera Inooro TV kuma thibitari nene ya Kenyatta mucii wa Nairobi, njitagwo Muriuki wa Muchoki.